Amizaga gamanyure Kampala Solar Powered Pipe to Water Scheme Project kandi gaza kuzombya nka Mpewere, Nyakatoke, Mpara Central, Mpara B, Kora Karungi, Kizungu East, Mpara Trading Center, Chengaga, Ntuntu, Chesiga A, Chesiga B, Chesiga C, Kabondeire, Iringa A, Iringa B, Iringa C, Kizwiga, Rwahunga, Kibare, Anet Katsime, kansara wa Mpara Ward kandi omutura wo mutawuni eyampara najangu ibura ry'amizi kitwire kirye kizibu. Amezi tugoraga boho mutawuni ya ekidomoro bumusingi 10 bumusingi 5 boho wero on and off so abantu bete bemba safaringa muno abantu banywa nende n'ibindi binyamishwa abamwana genzura ngo mbenu uzitamiza Mpara ikitamani mnonga hati twija kuhandinga oversight contractor ya naza kutandika ombire kwija abebembezi ba district bebembirwe mukuru w'entebe ya katano John Kisoke n'aba ministry ya mizi bakwasize contract emyanya 2 eyarahemwa amizi kutandika mu rumogo kandi mu myezi 5 project yene ija kubehoire kurungi muno abantu tukozesa amaizi agatapu ninyikirize mukwase muri mugunu yokinu atandike gukora. So we promise the people of this area that we are going to do a very, very good job. And within the quickest time possible, we shall produce the water. Kandi amaizi bwaratandika tusaba abantu bagakozesa kurungi nuko tusobole kurwanisa endwara zikuva amaizi amabi kandi no kutunga naitwa amaizi kirikintu kikuru ntutumanye. Abatura n'abebembezi okurwa mutanu kanso ya Mpara negombora ya Mpara abitugambireho nabo basimire government ahabo kufurro kushaba kwabo. Abanyaramizi agebiziba tukunywa nente so twahirwa taza kufona mizi ntujya kutandika kora omulimo gwo kudukura pipes ebina byokulenga mu pipes site already ziroho na ikondo tukagisimaira site ya tank already roho so emirimo yona ready to start now. Murumo gunuguza kumara meza 5 urukorwa aba Shakiti Pumps India Limited gasha kwa Philip Murangira.